gagayam na imbag nga oras yu amin. Welcome kay manan nga buyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti baro manan nga episode dito drama ama ng biyanang. Manipod man nga rod kani Kabsat Ricarda san napod na nagahantintay patangatang drama ita. Ngam sakbay na manipod man kani Ferdinand Marigsa kablawan na dagiti kakabagyan na dita ilagan. Telan family kan Melad family. Kan Tababan family dita Kalinga Apayaw. Manipod mat kani Rogelio Halober, damag na daytoy lang ba ti channel mo. Wen gayam daytoy lang ti channel toy gayam yo. Kastiman ti kunan ni Kabsat Ricarda. Dear manang biyanang, ititawan ko na suro ka 60 kas tauna ragsak ko tada naggusto kanyak akabambanwagan na alalaki. Kat day tati kanayon ko ngay palastog iti lugar mi. Panagriknak ngamin kat napintasak, kan napigsalat ta ti karisma, nga uray mapanan ti edad ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. May bagang oras mo, Manang Carol. Adda ka din ni nanang mo? Uwan. Ada, umunag ka Rustom, di ka masaksakitan Nga madamag ko man lang. Talaga ka di napudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di paglulukwan laan? Saan, Manang? Nakasagana ka mangi panagnak iti dayta. Ikasarap ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka na. Uri asino mat siguro nga anak. Talaga nga agdwa-dwa no kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsi ka. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno panagayat, Manang? Ay, sige. Mabit lang nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Ayun gayam! At the date mi itaken ni Rostom. Ay, dandanimot nalipat akot. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man apos iti FB, takababain. Anya kumaaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami nga rod ken ni Rostom. Kat mabalin nyo matlat tatagin nayat nga oray saan nyo nga ipos iti FB tila ngayo adwa. Agasam mo ngamin ta ipos yu pa'y ultimo pa naging nagag kan panagsinsin naklot yu. Oray ko man no teenager kayo, tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man iti kayat mi nga aramiden iti nobyo. Katawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamamu kada kayo. Apal dala dayta. Awan ngamin ubing a jowa da. Adayo ngamin nga intarayak idaket. Ha? No apay mo't ngamin nga adu, timan nakibiyang at tao, managkapal da unay. Basta dagitay simple lang ngamin aladawan ti ipusyo Anan, tagsukatakon. Jakag tigusen, taamangan numatektekan ni Rostom amang ururay kanyak. Lapanan manan ni nanang mau, Carol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napan man nakiditan Nay, imbag man, tadyala makidayday tar aramidon na. Huwag nga roda. Di pa'y makawalisan di ti paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay ang dagiti mula na amasitas ti tasango ti balay. Ang amita awanon, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na dyan nga inam. No kaano abim makat, isumat ti panagamampang na. Nga roda. Ang aman niya nga ay awan mabalin, nasukir mo no mabagbagaan. Anya nga oras asumangpat aya. Tsaka mo, uncle. Malamtumang nga tan Malang araw, agsubli akto no malam. Kasaritak man itinalapat na dyan nga inam. Nakitak man ang jay postmaw manang Ricarda. Napanan nyo man ni jay hot-hot ano biyam. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rende. Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na ititat taaw as sugar mami na kanadya alalakay. Ay na! Nagbidot na iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami? Kadno iso ti sugar baby? Ha? Adaya gasgastusek no kasjay nga agkuyog kami. Awan! Aha, imposible Jackpot yan light pangala ako may iti kwartak alaman.
Oray damagam ken ni Carol aka anakam. No agdaw-dawat akken kwa na iti kwarta. Wenno saan? Ha? Jak aggas gastos, oray piso. Tani Rostom amin ti mangiliblibre kanyak. Apay, anya trabaho na dyan lalakay ka ba, guys? Kadno ahente itinunwang kas kadabakbaka jay boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo? Ikan kapay. Ha? Nan, mangten ka man nga raw no, da kwartam. Manuti ka sa kulam. 1,000, 2,000, wano 5 gasot. Ay, kay 2,000 ano ada? Aday ta ti 1,000. Husto daytan. Tamang ano isugal kan ibartek mo matlaeng. Ha? Ay, agyaman manang. Bayadak tumutlaing. Uray saanan. Taintin matla jay sugar baby dayta. Ay, big time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada, hot. Ngam saan mat gayam? Nagloko mat dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk-ukisan. Ariglado, honey. Basta pakaragsakam, aramideg. Oh, agyaman na my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda. My love. Sweet. Anya pa iti kahit magatangan ta. Kababain samet. Amangan no, maibuson ti kwartam. Saan? Ado pa iti kwartak, Ricarda, honey. Iso nga ibagam, no, anya pa iti kayat mo agatangan, gatangan ta amin. Kayat mo ti sapatos, blouse, sandal, wano, anya. Kwa, uray bagpay laeng. Ta, adangin na jay kurso nadak abag, hani. Sumarunon ton ti sandal. Nagsweldo kan, Carol. Wananang. Oray nagsweldo ak, di kay matlaikan. Ta sigurado agastusan nyo matla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti day dya lalaki ti pagrigrigata ka kwarta. Apay, nagkunagamin aya, nga agdawatak iti kwartam. Ah? Iso adamdamaget no nagsweldo kan. Tano saan pa'y, ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kung may ti kwarta yun, nanang. Ay kat, inted jay nobyok Ibagbagada, sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kam maliday tanga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalalaan na iti kwarta na, nanang. Kat matmat gadan na mo't Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyok. Dayta ti mangipaneknek at talaga a love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa nakapensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laeng kumati kayat na kanyak. Angam sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin ti agis tambay pa ilaang dito'y sangot istor mo, sinyang. Ako, na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi kamot hindi tasuot mo amin ni skirt. Papanam, mapangkansaki di manan makidate Ayun man, ta itreat na kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kayla iti ap-apalan asin yang. Ngamin, manmano tikas kanya. Ang nakatumpong iti sugar baby. Wang nga ron, manmano ti kasta. Dagiti daduma, ada sugar daddy kan sugar mami da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipaneknet at talaga napigsa ti karismak sinyang. Nga uray bakit akon.
Kita umot ngamin, dagito lupok, oo, nagsisipukul na pailaang ne, Ah, kanto'y patong ko, ne, nabnabsog na pailaang. adan sa may kabel mo, di tayo so nabsog. Nanig gamakman. Ay, saan Bimabaian ka mat nga agtsan-tsansing. Makitam. Di mo kaya ngay paigam. Piki na ita. Piki ka, saan mo't Ne. At daan tayo sundo. O sige, panawan kan. Tasukunan na konti, sugar baby. Bye-bye. Awan manan, nagaluman tipos nan di inam ka Raul, nilagbain. Masurunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang iti-FB. Ha? Lokasta, di mo nakita di kabarbaro apos na. Jay agkin-kinamat day ti boyfriend na iji parkay. Nga idi nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga rod uncle. Iso nga in-unfriend ko. Tauray bagbagak, di nakmula dengdenggan. Awan ba't kat di dakis na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang tapos. Katamuna man ti ugali dagi ti tataw di ti lugar tayo. Ado ti man nakibiyang kan chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private account na taurean niya't ipupos na ka okay lang. Tawan makakita. Urayak man jay inam takasaritak man. Magbagaan nyo man kidi uncle. Numabalin siya kaya ta maki-boyfriend. Sardangan na kumantikas di nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko iti dya lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. Oh, at ti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikang ka. Agyaman na ka. Talaga alam na. Takanayon na nga ikan iti kwarta. Tunggal ag kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Una, paniknikak apalsaw ti ibagbagada a sugar mami ka. Huwag nga rod. Ngam ti didaan mo, katsyak ti ada sugar baby na. Aywen, i-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Ha? Pailaan? Wen, tapno maamuan dagiti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanya. Tapno mabainan daman. Malala, alaam manuntoy kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanya. Manang Ricarda, anda ibagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Anya day ta kabagays. Di na kayat maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na dya arostom aparakin ka. Kat, anya ita? Di kanto nga may sagmak, anak kirelasyon iti da dya alalakay manang. Ang mga no panawan na kantaw. No isukat na kantaw, kat agsangit kantaw. Si kamot na tiagbali na kaase no kas pangarigan. Ha! Di dan tumaaramid day ta kanyak. Ta love nak day. Katno ka na yun nak nga ikan iti kwarta. Inikan nak nga rudmanan, itay nagkita kami. Ha? Dagito'y maniti inted na kanyak. Nana. No kayat mo akat ikan kamanan, Rene. Ato iti 1,000. Igatang mo iti sidayo. Thank you, manang. Rusak lamay sa, anya ti pagragsakam. Aramida manang kao. Kunak nga ron ka ni Carol, adi na ka mabalin alapdan, iti kayat mo nga aramidan, taasan kamot nga uping. Ang bumati na sayat kan saan, di ba? Katuan man! Ala manang, aramidam na tati mo mapagragsakan kan pagsayatam. Apay, Carol, anya ti ibagbagam ijay uliteg mo. Di mo kano kayat ang maki-boyfriend. Apay, maperperwisyo ka aya. Apay aparitan nak ngagragsak. Kan namin nanon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng.
Iso ti magmangted iti kwarta kanyak kunak manen. Apay pa lang amin na makirelasyon kayo ka. Bakit kayon? Awan bibiyang mo. Aramidag ti kayat kong aramidan. Agkasar kami ka ni Rostom. Anya? Ay sus, di kay agdardarasudos. Ang mga nagbabawi kay to. Anya kumangay ti pagbabawiya. Nasingpot ni Rostom kanya. Dinakpay pulos pinasakitan. Di kam nagap-apa apulos manipod adda nagkinaawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak, agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naked pa panamarudan ka anakan. Agbordingak pala ili angkal. Tas asidagitayan ti trabaho. Jak kaya takabalay ti nobyo ni Nanang. No kasta inyawid nan. Wan angkal. Kasangsang puday di balay iti agsapa. Iso asinapak mo ti rimwar ang nagsapol iti pagabangak iti ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ipapanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, angkal. Agsarita taman iti nalapat, Rostom. Anyat pagsaritaan ta, bayaw. Di nakpay laaw-awagan iti bayaw. Tadi kay pay agasawa iti kabsat kaw. Ha? Talaga ka day, desidido ka, mangikasar iti kabsat kaw. Uwan manong. Ay, ayatek ni Ricarda. Di mo ito nga talokwan. Di mo pagsangitan. Saan to Apolos, manong? Anyat ti kinayat mo kan ni Manang Ricarda. Kat saan mo tabak nang? Kan bakitan. Nasingpit kan nadungo kanyak, manong. No bilang kumapsot daw. Di mo ito nga panawan. Saan to Apolos, manong? Siyak ti mang taripato kan kuana. Bayat ti panagbakit kan panagkapsot na. Ngalang araw. Agi pakita kanto man kanyak iti pamanagnak. No talaga a certified single ka, Rosam. Damag ko nga agdandun na kanunda Ricarda kan ti sugar baby na, Rene. Wain kakasinyang. Natanggan naman ti ulo na. Di yung mabali na lapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki diawan sabit di lalaki. Barumad kit day. Limawat akit ti pamanagnak amang ipakita abaraw. Katadamat na ipakita na. Ay kat talagang aroda na in love kan ni Ricarda, ha? Wan siguro Kanayon na ba't ngay kaniti kwarta ni Manang kaw. Isa talaga siguro alam na di kabsat kaw. Kitno talaga kayat dan tiyag simpa. Makabuda. Sinyang, si kanto ti may nga abay inton kasarmikan ni Rostom anya. Kaninang meten, Anya, ay na, agni nang aklatan, saanan day taabay. Basta si kati may nga abay, tapasig ababaket ti alaot nga abay mi. Pasig mo't nga min alalaki dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay, di damot kayat. Iso da kayo manlaangan, mang marmarites kanya ti alaot nga abay. Ano kasta talaga nga agkasar kayo ni ti boyfriend mo? Wen nga rod, agparti kami to iti may sa abaka, may sa anwang, 5 ababoy, ken 10 akalding. Ay na, ingrandi nga rod ti kasaryo, nagado ti sagana. Na! Isu nga oray awisem amin akakabagya mabalin. Tapno saan amabangles ti sagana mi. Jay boyfriend mo tagastos? Ay kat, siyempre sino pa'y kumangay? Awan makuti akwartak sinyang, ni Rostom amin ti aggastos. Nalpasan ti kasarta, Ricarda. Talaga saan na nagawid di anak mo? Sana di maray iti kasarta. Wen nga rod No isun tumot ti agkasar, jak tumot dumartar ay. Ha? Aywan, sa dino abanda ti budeng ti dagam dito, hanay. Ijay pa'y abanda ijay. Ijay ayan ti puon ti dakkel mangga. Nalawang arod ti dagam Ay wala
Nila ang Karol, ti kagudwak tita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay, wala, nalpasan. Naipanagan pa'y kankwanan ti tawid na kanya. Nasayat nga raw. Sapay nangina ti luote dito'y abanda, taas si dagi ili. Kan igid ti kalsada. Wala, ado ti mayat amang gata nga jak kayat nga ilako. Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wan ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Ada ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumamakasarita. Nakaturog mo't ma'am. Gamno na patag ti bagayo, ringat. Uwan man, Nana, tani. Ada problema iti inlon na akwarta. Ilon? Uwan, Nana. Dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos ang nagbaybayad. Aniya? Nabayag, asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigod apag nanaudan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakil agatad anana. Iso riingan nyo langan, takayat mi ang makasarita. Apay ngay, Rostom. Nagdakal mo't gayam ti utang mo. Sala may sa tinagot utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Kwa, wan nga raw. Problema mo't ti kastoy. Singiranda kaw. Kasano nga ta nasurutan dati ayan kaw. Ay, kasano nga'y daitan. Anyat pagbayad mo. Kwa, tulungan na ko mangagbayan ni Ricarda. Tangay agas sawatan. Pag tinulungan ta kumaabayadan na iti utang ko. Diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak mo diyak makabayan. Apay ngaya di mo imbagbaga adakil gayam ti utang mo, Rostom. Nangususaram aya iti inututang mo. Kat inintad kumot kan katidagduma. Kan tinaigatang iti sagana tayo di kasarta. Ija iti napanandag iti daduma nga inututang ko. Anya? Iso ang makitinulong kang agbayad. Tadwata ang nagnumar ka di akwarta, Ricarda. Ila ko mong di daduma dagam, ta iso ti pagbayad ta. Anya? Anya nga, di husto di atap ko, hindi. Nadlaw ko pala, hindi akaslasa na mapagtalkan titigtig na dyan asawa yung. Kasano na ito yan, anak ko? Sabay nagkasar kami. Ay, kat sangwan yung aday taparikot yung. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, hindi nga da sugar baby yung. Anya nga ita, may naisaan na kayo magayam. Ila ko kun ati na dumaadagak anak ko. Ta iso ti pagbayad mi. Total, nairano dakmat iti indut utang na. Ta inig-ikan nakmat iti kwarta. Ay, san? Di yung pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matong palitagon daway. Pagbayad lang iti utang ti dagayaw. Naglayingan nga di tatao. Sala mabalin. Kano babalod kaya anak ko? Kabaybayan niya mabalod ah. Ikaro na iti inutang na iti pagbaludan. Anya! Iti drama man ng biyanang sa baliman na nakapadasan ti manggaganyo ita. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Ngamsakbay na makablaawa mampay ni Rose May Santiago dita Singapore, Dimple Ganuelas, manipod mat ni Rox Bravo, kablawan na ni Mamang na Loling Bravo, dita Kalinga. Kapadasan nga rod ni Kabsat Janet, saan napod no anagan, tintay patangatang drama ita. Kasto iti kunana, dear manang biyanang, ada ka anakak, anak ti Kabsat ko iti kinabalasang. Ket no mabalin no anya ti kinaugalyan mi idiubing kami, iso ti may pakat ken kuana. Gapo iti panagsikog ti Kabsat ko abalasang, kasta una pa nang dilaw ko ken kuana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ne, anda kayo matnida. Wan manang Janet, kaumay ko man ibati ni Gigi dito eh. Tani awan ka duwa na ije balay. Apay, papanamaya.
Agtrabaho ak ije Manila manang. Nagrigat mat ngawan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Aywan nangrunan no adda anak mo. Naimbaglakan niya ka tabalasang akpailaan. Wan nga ron. Uray ko manumangtad mat iti suporta di ama ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Addan samang ngamin sa bali a pamilya na. Wan siguro Ngambaybay amon day ang tao. Awan pakibiyangak kankwanan. Ikarigatak abyagan ti anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko. Agsingsingpot ka dito balay dalona mo. Maikawa ka panawam nanang. Sumurot ako ma. Mairwam kan tumula nga po. Sana bali, tada kami kiniantim. Saan da ka abaybayan? Lola, mala, di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biyag na kan ka. Tane, irresponsable mat dyan ang iputot kan ka. Kat sikamot nida, agsingsingpot ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang boy jay, tapno di ka man nagsikugan. Manang, Ala, mapan ka nanak ko. Tama nga no awan maluganam abas. sige nga Rod. Mapana ko nanang. Babayan ako. Adak manan Janet. Kasi iti sigod, umay ko manan idarirag ti ayat ko. Sapay ko maata ka siyang nakon. Aklunam ko man ti idat-daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli diti balay, awan maghanap mo kanyak ruman. Mamin anumot nga ibagakkan kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wano makiasawa. Taapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado, napipintas kan nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta, jak makiasawa. Pulos, isungay tapay laang paayan ka na ruman. Ha? Ayan yan. Nagkas ang matan Janet. Ang oren mo kasta. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Basta palubursan na kumalat ng agdaton kan ka. Oray di nakaklunan. Basta anusan nak nga entertainan no kasi sarungkaran ka. Pangasim, Janet. Papa naman ruman. Inakmanan sarungkaran tay ay ayatek Binastad na ka lang arudan pa siya rampay laang. Ay, agsaysayang kalay ti oras mo dita. Patseg ka matinagtumot la tirik na kanyang nanang. Agpakpakipot la siguro day jay. O saan, subsubukan na klaang. Takas na ngamin kat ang itidaduma babae. Nalaing da ngagpamarang. Kampay ide, basta din da ka. Hanggang gayam, pasot la ti panang subok dati kasjay. Ay na, saan nga mi na babae kat kasta? Madlaw mo ta di nakakaya day Janet. Kano nagadun ti binastad day babae. Napilin sa ngamin itagbalin na nobyo. Ang mga nutay bak na ang ti kaya na. Basta ang maklat tananang. Sabali ngamin ti tamak ka ni Janet. Naidumduma ti marikrik-nakin ko na. Isulaang tinakariknak iti kastaw. Ay ayataklata nga oray supla-supladaan nak no maminsan. Nasabat ko ba't ni Roman Janet kaanakan? Naggapo ka na ulit balayaw. Pinagawid mo ka no, Mike. Wen ata masuruna. Nagdagulit. Binastad ko lang arudan ngan agaram pailaan. Apay balasang ka, anya ngamin ayat isapsapulam iti may sa alalakay. Apay, awan planaw, amaki asawa. Di ka madanagan, ngagbaak. Ay, saus. Narigat, ti awan kadkadwana, kaanakaan. Pagan anok ti kadkadwano sakit tumat lang ti ulo ti ipaay na. Kanjak kaya ti maitula di kabsat ko, uncle. Naanak ka na balasang. Adang namin mama ang deja kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka mamatpati kadagiti lalaki. Ay, ket, anya nga raw, nailawan nga ron matpiman. Basta siyak, amo kasalwadan ti bagik, uncle. Uray mataya ka na sinaw, nga awan mulit na may mayat ti kasta. Nasinawa matay. Anya, talaga aya, akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, uncle, ti kayat ko mataya ka na sinaw.
Diyak kaya tatuladan ti kabsat ko asan ngagpampanunot. Amo kasalwadan ti kinasinaw ko. Sa anak nga easy to get a babae. Ni, nangalangam di tarilom si ka, Gigi. Ginatang ni Lola, auntie. Ay, katamday tarilaw. Agraraman ka mga ubing. Yung mo day taman, ha? Ni, aping nga alam, auntie. Di ka kundirilo, ha? Tay dubing kami kaninanang mo saan miya napatpadasan tinagrilaw. Ha? Amom na niya tirilo mede? Dagitay bulong tinyog. Aramidin miya sinanrilo kat iso tiril rilo me. Auntie? Janet, apay ngay nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso tinggatang ko dita. Di man roman iti nagarbo pa nagbiag day tang apo ko yo. Apa iti da kami tubing napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi idi sako. Pati tsinelas mi abot-abot. At dapat idi malagip ko. Napudpud una yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpaw saryo kanyak. Pinutad yu laang tadakkel ka nga rod. Ay na anak ko, sabali ide, sabali mat ita. Talaga anarigat asapulan ti kwarta ide. Iso adi tay makagatang iti arwatan nyo. Day nga rod kat. Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi idi. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sabali nga rod ide, sabali mat itan. Basta di kay gatang-agatang iti gamit tay tanga ubing. Urnongan nyo kay iti kwarta tap na danto pag-eskwela na iti kolehyo. Nene, bagman ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip ta agawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga rod ta pinalubusan dak nagbakasyon. Kat, anya dagita sangsang pamungay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Ah? Ay, awan tinagatang ko manang. Ngambay taington maminsan ngagbakasyon na. Gumatang akto iti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutam mo't Idi data ti ubeng, napadasan tayo tinagchinelas iti napintas. Pati sapatos kawan, tay bagtay di ka sako. Wan nga rod, kat numabalin, jak kayat amapadasan ti anak ko ti kasta. Ay, baliktad ka manida. Bayam kay di mapadasan natap na muna tirigat. Ha? Jak kayat na makita na nama iti panagbiag na Ti kayat ko ka mapadasan na matinapadpadasan tayo di ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga madama nga ro dito puder me kininanang. Iso nga dama siguro karba nga kamang bagbaga, wano mang istrikto kan kwa na. Manang. No tagidaksan dagito yung ibagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. Ah? Manang, awan ti sabali apangital ka kini Gigi. Da kayo lang ang kininanang. Tamok anatalgad ti anak ko iti poderyo. Kawa mo problema iti dayta, saan may abaybay ang tanak mo, basta danggan na amin na may baga. Tadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon, ang mga numasikog kamanan. Ni, saan manang? Adamat adagitay agar-aram. Ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun. Pat-pat siya lagi ta lalaki. Iti kasta naglabasa, maawanan timang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan da kalangan, tada ka nga ron anak mon. At daya mamang seryoso kan ka, awan. Manang, Ang mga no, dasawa da kita nga agar-aram kan ka. Paglulukwan da kalada kita. Di naklang amin matultulad. Awan pa'y apulos ti nakirelasyonak. Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to na sinaw, nida. Sobramat ti kina-istrikto ni Auntie Lola. Ung tanak pa'y no igamak ti cellphone nyo. kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya amunod. Di na pa'y kayat nga agsapatos kan agtsinelas iti napintas. Ti kayat na kat isuot ko tay nakadadaan nga sleeper, kandaan na bestida. Pati tay payong ko na pintas, di na kayat nga usarak, tay kanodaan di usarak. Ay, jak nga rod amo iti dayjay nga antim apo. Agunget met nutub ngarak. Mading amin tiriknak ang maungungtan. Iso abaybay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya am latanwan. Gagangay na siguro, tabumakuten abalasang ni Anteng. pangipanam dita sabong.
Nagpintas mo't daytan, Roman. Isagot ko ka ni Janet na lang. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya ditay display dita salas. Sayang, di na ka kayat. Kaya tinak to. Anya tamo yo. Ang mga no dahi ti asabong ti mamagtig na itirik na kat aklunan na kon. Nagbanglo kami na ti asabong kay. Ay, awanan, mabulbul sekan, gapo ka na yat, Roman. Imparupa na lang aruda na di nakakayat sa gutang pailaan. Agas-gastos ka la dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayat pay. Bay-bay andak ka dilang nana. Pakaragsakak ti kasto ingar aramida. Inak agiskwelan, Lola. Sige, apo, at titipagplitem. Oh. Ay, di yo'y ka niti pagplete na. Bayaan nyo ang magmag na tapo ko yun, nanang. Taapay mo't. Kat ado mo't titricycle na pagluganan na. Kan anda mo't pagplete na. Idi da kami tagis eskwela, di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no da pakiluganan mi. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan mi iti unag. At dayta ka man ako na akon, Janet. Apay aya akayat mo ang maparigat ti kaanakam. Di ka lang maasyan. Tapno mapadasan na matirigat na napadpadasan mi ay dubing kami. Di yung spoildan man ditang obing. Tapno saan nga gruam? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit ha si Dagmat. Exercise mo matlang dayta. Si kalat na batbatin nga gararap ka ni Janet Baraw. Nagitidaduma, nag-back out na. Una, narabaw na siguro ti panagayat da ka ni Janet, tata. Ngamsyak, talaga anapudnuak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na baraw. Sumapul ka iti sabali nga armag. Ni Janet lang ti kayat kong arman, tata. Anya, agad di na kangarod kayat, Roman. Kan may sa di na kano kayat ti makiasawa. Di kayat na matay anasinaw. Saan, tata? Patsek ngagbaliw to ti desisyon na. Kuna na lang na dyan. Nanang, Nay, nakainom ka mo nakaw. Apa yan? Anyad na nakambaw? Apa nga minom ka? Alala, sumra ka. basila na pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabaynan na ka man ng jarar, ma'am. Pinapanaw na nga ron na lang. Medyo nasakitan na. Lablaba na. Ayatek ni Janet. Ay na, anak ko aya. No di mo kaya ti mapagpabaynan, sarda nga mo nga armanday Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa'y nga misaw. Ni Janet lang, tigayat ko na lang. Awanan ti sa balipay. Ala, awang maluganan nga gawin ni Jay lugar mi. Sumipngat mo nga minan. Sapi agtudon. Kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo Jay nangun na titibuk ko. Namok kumakas Jay ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaun na titibuk. Sapi awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita ak man iti mabalin kong arkila na tricycle. Barang agdamayat na mangitulod kanya. Ni, apay ngayon sardan mo ti tricycle, manong. Ay sos, nay mo samat ti gasolina nang. Pasensya ka na ding. Di kan may tulod ni Jibalayo. Awan ba't gayam gasolina nan. Pasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga, Ruda. Pag naakon, manong, at tutipletek. Ay, una yan. Narabyanak mo na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pa iti pagnaag. Kani, agtudtudo. Unay mga minan. Jakla ko man nagpapaun na titibuok ko. Narabyanak la kang aruda na din ang oras. Sapay saan nasilag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Agore ka. Kasla damang sarsaruno kanyak. Ay, hina. Ape nga'y sunggarak mo tan. Partakak pa iti magna. Sino ka? Ibato na! Nanay!
Itay ka pa'y asumanangig. Ibagam ano anyat napasamakan ka anak ko. Nanang, tanang gundaway kanya. Anya? Asino? Diyak ka, mama. Diyak na bigbig ta nagsipngat. Awanan ba ino sino man dayjay? Idarom ko. Kahit kasano nga rod ang maidarom mo. No di mo mo't nailasin ako nam. Ay nauuna yan ay. Apay nga na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan ngay nanang. Sana ko na nasinaw ang balasang. Abi na pa sa magtikastoy kanyag. Apay yan manang. Anyat mapaspasamakan ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Ala, no kasta. Nagbunga ti pananggundaway dakan ka ide. Juanida, kasano da ito yan? Agsikugak ka dimot abalasang. Ala, kaasi kamat manang. Hanggang saan? Jack, itulok nga agsikugak ka balasang. Masapul ang mapagpudnok jawa ng bain. Ah? Asino? Anda nga min suspet sa kanang gundaway kanyak. Dakil tiatap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensyak. Iso ajak agtagtagari. Palabsag ko man dayjay nga inaramid na kanyak. Ngam itatanagbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na tinaramid na kanyak. Asino ayamanang? Apay ngay may ka dito balay, Janet. Wan, tanabayagan adi kay imay iji balay. Iso asya akong timay. Kwa, nakasapulak nga miran iti trabaho. Kat man-mano makadi ofak. Umayak ko mga ron ita iti balay yo, nga may kamatan. Sakbay ti amin. Kaya't kupay nga ibagakan ka ang masikugak. Anya? Masikog? No kasta, adan nobyong? Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente ruman. Amok asikat akin aramid iti daytoy. Ha? Aramit nga. Di ka maawatan, Janet. Ibagam tagpay so kanyak. Sikatin ang rambas kanyak ideya niya. Ha? Ni, anya ka din dahil nga ibagbagam. Awan amok dita. Di na kumamot pabasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag karuman. No ti ammom kat agdarumak, gapoy ti dayjan na pasama kanyak. Saan? No aklo ng tinaramid mo, saan ka ngay darom? Basta takdaram tinaramid mo kanyak. Ha? Napigsa tinakam ko asi ka dyan ang gundaway kanyak ruman. Ngamin si kalaang matidagulit nga kursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan panagkitkitam kanyak iday. Talaga pagpampantasya anak. Nasakit ka klunen ruman, ngam ikarigatak timang pagawan kan ka. Basta takdaram to'y putot mo kanyak. Promise, Janet. Awan amok dita. Di ka kumamot basta agpabasol latan no awan ebidensyam. Apay ngay basta agpabasol kalatan iti jakmat inaramid. Ha? Apay ko mga aramid tikas jay ngay. Ore kas kasano. Dakkel ti respeto ken ka. Nga uray parupam na una iti saan mo apanangayat kanyak. Awan amok dita, Janet. Inosente ak. Anya? Apay ngamin basta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan mo't ebidensya manakaw. Dakkel nga min ti atap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay nanang. Ta iso metlatag pampantasya kanyak. Di mo maibagati kasta. Taadon dagiti binastid mo anak ko. Ha? Tsak matkit di pababasulan ida. Ngam di tay laam mo anak ko. Nanang, kasano nga rod dayto yan ngay. Sapay masikuga kon. Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak manlangan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makam mo ditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga ki Jay Ilay.
Kasla akla pimpimanan iti kasto alangak. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay kasto tinagtungtung palak. Kasla mabigbig ko rita nagsarda nga tricycle iti batog ko Awan, iso day ta dyan naudya nagluganak idi nagawidak. Kanayo na makitkitak day tangam jaklaan mo tinagan nakat. Ading, mabalit ti makisaritakan ka? Apay manong, anya ti bagam. Makita kami na masikog ka. Nakiasawa ka din. Ay kwa. Awan na sawag, manong. Ha? Awan lobyom? Awan manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Awan. Ading, mabalin ka di ang mapantamangan iti restaurant. Ado ti kayat kung ibagakin ka. Ken masyanak kami ni ti kastalangam. Ha? Pangasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ijay ti paparanta. Mabalin ka di, ading. Sige manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikati ang gundaway kanyak, kunam. Pakawanan na kumaading. Dinak ngamin pagulimay kan ti konsensya. Isa sinapol ka. Gerag agyaman nagtarasarakan ka. Sapay kumata mapakawanak. Dinak ko mga paibalod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawanak laki di. Pag mamabawiyak, tinaramid ko. Apay ngay naramid mo tikas di kanyag. Apay. Nabayag aminin na kursunada ka. Tanabayagan na makitkita ka. Gabuta mo, nga awan namnamakan ka. Isakas jay tinaramid ko. Jak ninamnama nga bunga na jay. Pag-awanan ako ma. Nakasagana ak amang suporta iti ipas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tadan asawa kan anak ko, ading ko. Ani. Hello na imbag nga oras kada tayo amin. At mananti kayem yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Amang welcome kada kayo dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali man na napakasaritaan, ti may patangatang itakat manipod kinikabsat Camille sa napudnonagan. Ngamsakbay na, nabara paya kablaaw kada Harold Quaresma, tengran tayo dita Brunei, kani Jackie Claro dita Hong Kong. Kasti man ti kunanik kabsat Camille. Dir man ang biyanang, kapadasa ki di balasang akday to'y ngay padrama. Siyak tay tawa kaslawan na pinta sa turong tibiyag na tawan man la ti arapaap ko, para itinapinta sa masakbaya. Tajay lamang namnamay ti tulong ti kabsat ko ti amok nga aramidan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Manang Lina, alaan ako nakatulong iji balayo. Ure basit la ti sweldo kon. Alan, panggatang lang iti diaper ti anak ko manang. Ha? Ala, adapay mo tay babaunan mi ije balay, Camille. Kat ura yan Dua kami napagbalinan nyo ababaunan nyo manang. Ay, ala, awagan kanto, takasaritak pay ati asawa. Narigat mo't no siya klaang ti agdisdesisyon iti dayta. Makikuyog ako makan nga agpasyudad manang. Ay, agsarita kami pa iti asawa, kunak mo't. Yawag kuntuken ka, ti mapagsaritaan mi. Sige nga rod manang. Aywan, ikanak mga rod iti panggatas kan pangdaya parte anak ko, please. Adtoy, pasensya kan ata ni. Inikak datatang kananang, iswa day talat na batin. Ay, dakkalabanag dayto yan manang. Sangaribo ko naman. Thank you manang. Nanang, inikan na kayo ni manang iti kwartayo, saan? Way, apay aya. Kaano kayo ang makitsenda ngay? Ilakaman yung tuman iti diaper kan gatas ti apo ko yaw. No, inikan na kan sama at ni manang mo. Kaslada mo inyawat na keng ka ako arta. Manumo la dayjay ngay, sang-sangagasawt.
Naibus ka no ti kwarta na, taintad na kada kayo kan ni tatang. Malalaga raw. Tagumatangak to, no agpaili ak anak ka. Patpatsembet na dyan anak mo. Gat no nakitak dyan inted ni Lila kwartana. Sa nga ribaw. Anya, kunana sa nga gasaw. Sa nga ribo nga raod. Patpatsem to matamin nga ibagana. Kat amom lang arunay nga daul-ulbod na dyan anak ta. Ay, oo na yun dayjay akamel. Kita katrimwarmanan. Hindi ada kwartana. Napanan naman nga tan kaumali-umay. Ay kita mumlatan Napan man siguro ni tayan na kita'y pada na sumusoksok iti baraha. Ay, anyan dayjay akamel. Saan nga balbalaw? Adala nga ron anak nan. Natangkir mo ti ulo na no mabagbagaan. Iso pa iti makaungat no kwa. Ang lumad ay ti ugali ka ni manang na alila. Nasingsingpot nga adayon ni Lila ngam ni Kamel. Talaga kasta dagiti agkakabsat. Saan nga agpapada ti ugali da? Adalatan nagdumaan da. Una ngam nakaro na niya Kamel. Natangkan ti ulo na. Di na amaw ti maanawa. Ket sika ano alam ti kabsat mo diti balay. Tapno ada ka doon ni Nana Sally. Ay kat, awagak nga ro din na ti kabsat ko. Nagtagulit mo't ngamin. Chat at chat kanya. Ket ayabam nga roden Malangarod. Sana bale. Tana ko na namat nga uray manulat ited ko ken ko na. Basta ada ka no pang diaper ken paggatas ti anak na. Ay ket sweldoan talatay ti kas iti sweldo ni Nana Sally Tulong tan ken ko na reta bakay. Nay, Kamel. Agsingsingpot kay di balay damanang mo Di mo istresan di kabusat mo ijay. Ape ko mga istriso ngay. Mapangko nga rog tulungan. Kasano ko mga istriso. Ay na, am-amu na ka. Ato yan. Kayong paalam at walyam kami. Ala, idisuyo lat taditan ta isimpak pa nagiti balon na kabadok. Wano jak nga tagbalo na ni tibadok ta dumawat aklangan kini manang Lila itibado na. Ay, mga lakalatan itibadaw. Tapno siguradaw. Di ka man nagpapaaram ijay na. Ang mga numadamdama, sumangpot ka amasikong manay. Kano makasapulak iti lalaki ang mangikasar kanyak nga, di mayat. Tapno day bilang ti anak ko nga mana. Trabaho ti papanamid di syudad, wano lalaki. Katrabaho Anak ko, ijam pailaang ti makinobyaw. Tanay, basit pailaang ti anak mo. Kanamangan, no makatumpong ka iti parumpado alalakay. Iso nga agtanang ka, Di ka man nagdardarasudo sa inanakaw. Wan ka di, unay kayo na ya. Agsinumbangir matalapayag ko ti marangrang kada kayo. Panawan dak dito yan. Tapno makaimpake ka na imbag. Agtinulong kayon kanina na Sally iti trabaho dito'y balay. Kami, Ilwen. Wan manang, anya trabaho ngay. Agdalos ken aglaba ti aramidem. Tanina na Sally latan ti agluto. Ngam tulungang mutlaan nga aginaw no kwawan. Ni, adon sama ti trabaho kun nga misaw. Bakit ni Nana Sally? Konsiderasyon mo latakin kwanan Sana bale. Tana ko na ni bayaw mo nga ipadami ti sweldom kan ni Nana Sally. Ay, agyaman nga rod manang. Dakkel atulong kanyak day tatani. Awan kadwa ka mang biyag iti anak ko. Kakaasi akmat. Di mo sawan ti kasta, taubing kapay. Adu pa'y ti mabalin ang mapasama kiti biyag mo. Nulakit di, tanagagat kang agtrabaho. Mapapintas mo tulat ta ti biyag mo, ading ko. Bakit? Ayan ba? Bakit? Mapayaya, adaan-aramid, ijay likod kay. Diyak, maawatan ti Riknak, bakit? Maulawak. Nasakit yung ulok. Ay, Matayag sa... Ay, sos! Aglingot kamutan iti nagdadakal lakay. Anyat mabasbasama kan. Ay, lakay! Ay! Oh my God, mapantalangan na di hospital! Hello, nanang!
Hello, anak ko. Ay na, adda kami dito'y ospital ita. Nagatake ni Tatang Yaw. Anya? Kumusta ni Tatang? Ay, kastoy Sano na makagaraw. Naimpag tanay adagos dito'y ospital. Ibagam kan ni Kamel, taagawid pa ilaang tanay. Awan mangaw awer iti anak na. Imbatik lang amin kan ni auntie yung nga imay jay anak na. Anya? Ay, sige nanang. Sapay, jak makalangan iti trabaho. Iso ani pay lang arod kamil ti agawid. Sana bale, taikak iti kwarta abus-busen nyo dita ospital, nanang. Anyamatan, agbiyahe akmanan. Makapasadot agbiyahe. Kat anya nga rod ngay, talaga akas ta aading ko. Apay, di ka maasyan ka ni Tatang? Kan iti anak mo? Alang nga rod agawid ak no kastati ko nayo. Mangtedak iti kwarta abus-busen dananang iti ospital, ading. Itin mo kadakwa dawan. Wen manang. Adto iti 5,000 a pesos. Day talat adda a kwarta ita. Nayunak to no ang sweldo ak. Sige nga rod agrubwata kun tagbiyahe ak nga agawid. Ayan ti kwarta nga impaw it ni manag maw. Amangan nga minuag kurang jay kwarta mi ken ni Tatang maw. Di kay magmakaururay. Kasangsang pwede tao ngam kwarta dagos ti bagbagayo. Agsubli ak mo lang nga minadagos ijay ospital anak kaw. Atoy. 2,000 la timpawit na, taday talakanot kwarta na. Mala nga raw. Isupay ang mainayon iti gastusin jay amam. Malala. Ingkaalaan nun, ti anak mo ijay ayan daan tem. Tayawid mo dituyan. Sige nanang, tada papanan mi. Nay, papanan nyo manan. Di mo manan ibulakbol ti anak mo. Tila man papapanan yawn. Di talaang mat. Di ka umadayo. Ikuyog mo manan, ijay sugalanan. Mabit kami lang mat. Pagpaspasyaran mi matan na. Hello, Camille. Kumusta ni Tatang? Mayaten manang, nakarwanan ni hospital. Sana una makapagnangam dirit sumulat at panagsauna. Medyo marigatan labas si tamag na. Ala, tulungan pa'y laida ditawan. Uray di ka pa'y lang arod umay dito'y ading ko. Adama ni nanang ang mga sikaso ka ni tatang. Agsubliak di tamanang. Anya? Ala, sino nga iti kadwa ni nanang ang mga sikaso iti amata? Kan iti anak mo? Ikuyog ko na anak ko di tabalayaw. Anya? Alan amanang, maburing ak ditoy. Alan, ikuyog ko na anak ko. Sana balit ang makatrabaho ak mula tang ure kadwak ni baby. Ala nga rod, sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag kadananang kantatang, wan? Asano nga ron na makatrabaho ni Kamel katin kuyog na matang jay anak na anak pasyudan. Agpilit mo't nga agsubli, jay. Kan impakada na kanaw kan ni manang na. Nga ikuyog nan jay anak na. Talaga ano anya timbaga na, isulatan ti masursurot. Garud sa bagay, ada ni manang na amang bantay kan kwada ijay. Patsik adi na baybayan jay kabsat na. Nana Sally, tumulong ka matang agdalos. Day tamo laglot-luto tar aramida mon. Siya amin tagdalos ka naglaba. Hey, sana ya nga danag sa saritaan tayo kadamanang mo balasang kaw. Asyak ti makamong agluto ka naginaw. Si kamot ti nakatukay ti panagdalos kan panaglaba. Marigatan akon atan ang dati anak kong asikaswag. Isa makitinulong kamot Ay, nala, agtrabaho ka nga rudan. Tasyak pa'y lati mga wawiri ti anak mo. Di nakakayat ti anak ko. Si kalatan tagdalos taw awirok ti anak ko. Sana balay, nakalaba akon. Malangarod balasang ko. Manang Lila, pasensya Diyak pa'y lang makatulong iti trabaho diti balay tani. Napambarmat ti anak ko. Iso apakibagantuman ka ni Nana Sally. Tayson ti makamong aglaba ka nagdalos diti balay. Sana bale, sana kung ngagpasweldo manang. Ti importante,
Libre ti kanan may iti anak ko ditoy. Uray tumulong ak tulatan nga ginawno ko ah. Sige. Ngam ni, kita namawayaan ka. Nukas jay anak katurog ti anak mo. Gundawayam mo't ti mang tulong ken ni Nana Sally. Takaasi mo't. Wen manang. Pag-eskwelan ti anak ti kabsat mo, Leila. Pag-eskwelaan na nga. Dito yun ta isuntumot lang nga adada ditoy. Di mo't kayat ni Camille ti agawid ije probinsya. Ay, kituwa na. Tulungan ta ti kabsat mo, takasiman. Ay, wen nga rod. Agyaman nak Erwin ngamin nakasingsingpet ken man nakaawat ka. Ay na bakit? Basit la abanag dagita kanyak. Kabayatan ti kaawan pala trabaho ti kabsat mo. Pagadalon ta ti anak na. Nana Sally, aglaba ka kadita? Inton bigat ti schedule ko nga aglaba Camille. Agdalusak ngamin ita. Anya? Agdayamat kasta. Dapat, everyday kang aglaba. Pakilabam ko matikawas mi iti anak ko tani busy ak. Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Mala, irwarmon dagiti kawas mo. Iraman kun to alabanganin ton bigat. Rumarak ko mamanang, tay nakmanan nagsapul iti trabaho. Ngam naibusan ti kwartang intad mo kanya. Manuti ka sa pulam aya, Camille. Uray 2,000 ko mata ni, nagastos mo ti rumor manang. Kan igatang kumuta na iti gatas ti anak ko ti daduma. Sa nga ribo pa'y lati maitid ko. Syaktong ti gumatang iti gatas, Camille. Angam apay, aging gaita, awan pa'y nasa pulam at trabaho. Awampay nga ron manang. Nagrigat mo tagbirok iti trabaho no kasto yung awan na ilot pa sa kurso. Tulungam latan ni Nana Sally dito'y balay. Total, saanan ang masapol nga aw-awirin ti anak mo. Basta agsapul ak iti pagtrabaho ak manang. Saan ko alin niya ti para balay? Hello, Camille. Kumusta kayo ditan? Nakasapul kan iti trabaho? Saan na masapul nga agsapul ak iti trabaho nanang? Uray tadamo ni manang amang tultulong kada kami nga agina. Anya? Ay saus, apay, di ka mabaen iti kabsat mo. At trabaho ka mo tamakitinulong ka anak ko. Kat tumultulong ak mga gininaw. Pasaray agwalisak pa no daduma. Kay, umdas nga ruday ta, nga itulong mo. Agtrabaho ka di mo ipanamnama amin kun ni manang mo ti panagadal ti anak mo. Awan nga rod master kan. Jakmet kaya ti babaw nun ta nagriga. Ay, opisina ko mati kayat ko pagtrabahuan. Ngamawan mo na ilupas ko. Kauray sales lady ti tan-ano isaw. Masadutak nga rod. Makabanong ti ka sa trabaho. Sige nanang, bye. Ay mabit lang. Hello? Na, inidupnan. Pag dinata ka man, Camille. Saan nga mo damanang kung adan nobyok, Darren? Ang mga noong tanda. Apay, ipalobos mo nga ron. At ang bukod mo apanunot. Apay, paritanda ka makinobyo, kasta ka di. Ay, kwa. At dinatan. So, marunong tong di kasar. Ako nung tapay. Pag naadanta kumangay, ada ka di balay mo apag naadanta? O, di probinsya. Yung kaya ti agawi di jay. Dito yung syudad, ti pagyanan ta. Kat, anya nga rod ngay? Ada nga rod boarding house mo? Awa na, ito, makipagnanayadak lang iti balay ti gayam ko. Kat pagyananta nga rod ngay? Dakal samat di balay ti kapsat mo, di makipagnad tayo jayan. Ha? Ay, padasek to ang ipakaday ti kabsat ko no umanugot. Di mo ni pakada, basta isang put naklat tayo jayan. Tapno awanan maramidan na. Anya? Alang nga rod agawid tan ije balay damanang. Total, nasingput mo't kanyak ti kabsat ko. Dinak mo ilamatiis day jay no agriga ta. Camille, awamot siguro ti makunam kanya.
Pinagnaid kayon itinobyom dito'y balay. Ang apay ngay, nga aging gaita, di mo't agtrabaho tinobyom mon. Awang ngamin masapulan na trabaho, manang. Uray ko mano, tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Kaasimot ni Nana Sally, nanayunan pa yun, ti asikaswan na dito'y balay. Kat tumultulong ak mga gininaw. Agluto ak pa'y no daduma. Lading itik Camille, ngam tangay addan ka din nam alalaki, nasaysayaat no lumasin kayon. Ha? Awan na mo ang papanan mi, manang. Agsapol kayo, iti pagabangan nyo. Tapno mapilitan kayong agsapol iti trabaho nyo. Tapagbayad nyo iti abang nyo. Kunak man no napatagak kan kakapsat ko. Apay nga kasta kamatan. Saan apa nang ibuy-buy ading ko? Ngam adun tinaitulong ko ken ka. Anyat kayat mo? Agnanayon lata na kasta? Amang namnama ka iti itulong mi ken ka? Kasanon nooan kami. Kasanon tibiyag yung agina. Sadyay nakirelasyon nam, istambay pa'y. So, pasensya kan. Hanggang nasaysayaat, no lumasin kayon, Camille. Lumasin, di lumasin. Tandaan nam dito yung araramidam itamanang ha. Ti pa nang papapanaw mo kanya kakabsat mo. Awan asim. Manipo dita. Saan ta nagkit kita? Ay, nabangaran akpay di awanan da Camille dito'y balay lila. Ay Nana Sally, pasensya kayo, Juan. Itaak lang amin anaikan iti turod amang papanaw iti kabsat ko. Diyak ngamin kaya ti naramid na. Ti panangisangput na iti lalaki dito'y balay. Ay, katimaday. Di damo ti makitinulong iti trabaho dito'y. Sapay nagrawat di nobyo na. Sa numalpasamangan, panawan na latan ti panganan na iti lamisaan. Ay, nalala. Sana bali taawandan nana. Tapno makarik na da iti rigat. Ay, agpursigi da ang agsapol iti trabaho da. Kordamon kami, kurang tininom ko. Anya kamatan. Amom ngawan makukwartak, dawatan nak. Pangala ako may ti kwartak ngay. Pumanawak mo lang aro na. Ako magayang may itong mga wartak. Papanam karabin. Ang subliya kita ng tibarkadag. Naimbagi dyan, talibring inom. Kastamlata ka na yunan. Awan lang arod trabaho mon. Artag ka pa'y. Sumanaw ka man. Ita ka man lang. Sige, pumanaw ka lang. O ready ka ng subsublay? Camille, ala, nakalagip kayo mat. Malala, sumrek kayo, iti ka na ka. Agyaman ak manang. Sorry manang. Amo ka na sa tirik na mitikal labas gapoy timbagbagakken ka. Aklunag ngay didamo. Nasakit tinakam ko. Gapoy ti panang papanaw mo kada kami. Ngamita, namiris kong tibidot ko manang. Kat, kumusta kayo ni tinobyom? Awanan. Pinanawan da kami. Ngam okay lang tar mo lang. Okay, anya ti planom ita ading ko. Agpatulong ako mamanan kan kamanang. Taaga brodak. Ha? Agbayad ak tumutlaang no maka-brodak manang. Sige, sige. Ikan ka pa'y iti may sa atyansam, Camille. Kasanon ti anak mo? Ibatik ka da kayon amanang. Da kayon kanimanong ti pangital kakan kwa na. O sige, makaamu ka, Camille. Lakay, agdalus ta dito'y balay. Tagawid ka nun ni Camille manipod abroad. Ha? Kastaya. Kaano ka na? Jak amaw. Basta kunada nga itaalawas. Agkukuyog da kadalila nga agawid dito'y probinsya. Ay na, nagsaya atay na. Nay, nalugan na nagsardang itibatog bakay. Ay, nagpaisaw. Umay kalakay. Inta kitaan no asino da kita. Hello, Tatang. Nanang. How are you?
Ay, Hello. hello, Tao. Ay, sino to'y kadwayo a puriner lila? Kamil. Ay, nobyo ni Camille, nanang. Anya, ay kastaya. Apaya di mo imbagbag ang adagayang puriner anobyo, anak kao. Wala, tapno masurpresa kayo, nanang. Nagawid ni Jan diti Pilipinas to may nakano pa kasaran. Tapno mayawid na kiji pagilyanda. Anya, ay na. Bayan. Nagsaya atin. Ay na, kamaudyanan na. Maisim pa mo langan tibiyag mo, anak kao. Nakasapol ka mo langan iti talaga aparakin ka. Wen nga rod, nanang. Jakmat ni namnama ti kas ti agasat ko. Nakaragrag sakak. Takas ka ni Jan ti impay ti Diyos kanyak. Nakasingsing putlaunay kanyak. Kada kami iti anak ko. Ay ka, oray da kami, anak kao. Ay ka, maragsakan kami magparakin ka. Malaala, sapay ko ma, taag na nayunan, ti kinaragsakyaw, anak ko. Hello gagayem na imbag ka naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdengeg dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti kabarbaro manan nga episode wano pa kasaritaan. Kat manipud man ka ni Kabsat Inso tintay i-drama. Ngamsakbay na makablaawa mampay ni Wilson Pamitan, Esther Asis tita Malaysia, kani Gina Silvio. Kastimanti ko na ni Kabsat Inso. Dear manang biyanang, may sa akabalo kat awan anak mi itipim mo sa yan nga asawa. At da papaabanga ka boarding house, kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag ko. Ti pagtarayan ti istorya, kat kadagiti nagbaling a borders ko, anapipintas ababbalasang. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mariulang, adda nga tabakan ti asilid a papaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, amari ko reng. Kasla na sa una idi nga dadwa kwarto bakante. Diyak lambo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, mare. Tagsapsapol di kapsat ko. Sige, mare. Ngam no adawayam, mapantaki idi jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumare. Asin o ti agabang manang ulang. Kabsat ka no ni mare ko reng, kabagis. Wan pare, tay lalaki akabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan met ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, Koreng? Ni sinyaw nga artag. Ah, wan, ngam saan ang ngartek ita. Tanagbalbali wan. Manipod nagsakit, insardeng nantibisyon nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saan na nangasawa? Saanon? Takderan na siguron ati agbaba aklatan. Andamot ka di bakante ado akwarto Alaan na, di may sa akwartaw. Basta jak kayat ti artag ngagbalay na burdar. Kan jak kayat ti bisita a burdar ta maringringak. Jak kayat ti naariwawa. Wan, inso, ibagak to day takon kwa na. Di, adapay may sa asilid abakanti apaba ngamin saw. Wala manang. Agam sigurado ang maalan tumot la dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wala. Napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta ada dito ilay. Ado, tagsapul iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako na ito ide. Dakal mo gayam ti pakay ranudam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kasla ka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala. Pudno na ita anak ko na inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga taday ta? Nagpintasan na babae. Nagsiksay. Anya na jaya deng. Mabalintang daman, tata? Ay uwan Anya ka di day jaya deng.
Dito nga mintiin to duda nga yan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko aday. Saan abuo abalay? Ay, uwan tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may katay pakita ti bakante asilid. May salangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. No, kayat mo ah. Uwan tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga agsapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito eh. Yan lang ano. O may katakitam ti bakante asilid adeng. Na mga rabi ading ema. Nang rabi kakadain. Saan pa'y nga ron, tata? Ay, apagiso nga raw. Nang yugak iti si daem. Nagadong amin tilinutaw. Kat sayang no jak may baos. Ala, agyamanak nga ron da, tata. Wan kayam aday. Madamag kumanlaeng. Manutawan baon. 22, tata. At ka din nobyom. Ha? Ay, awan pa'y. Ay, aya. May mayat mo't lang ti single akanayaw. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang. Ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan da ka laang ading. Manmanaw tinapod no alalaki ita. Mabilbilang laangan. Ano, awan sapay kit din ah. Nadaman na batbati a loyal alalaki ita panawain. Dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala mo to'y ipadigok asida ading. Tapno makapangan kan. At saka di inapoy mau. Tano awan, inak mga lataikan ka. Ay, saan nun, tata? Nagluto akitiin na po eh. Enso! Ayamaw! Umayaman! Ada di kusina manan. Kung may ganito, tanay. Diyak mapanawan tayo, lutlutway. Day, nagsapa ka mo ngaglutluto ka ba, guys? Nagadu matalutlutwa masidamaw. May bus mo rin ta. Linayo na kung atap no mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsayatan. Nagswerte mo dagita borders mo. Tay laklak amam gayam iday ti si Danda. Wala. Kastro iti pagwadan ngagpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto ak. Ay kamayata nga raud. Ngam kita mata amangan wagramda. Amangan no masadot dan ngagluto no kanayon nga ikam iday ti si Danda. Saan? Maday tagim imot manang. No dalahil day, apay kid din ajak mangiranaw. Awa na. Ngam, aguray ka. Taga ano di napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapaw ulit pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pag tagilakwan mo titi cellphone jay ayan na. Kita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Isa may kawak. Pasaray babakit kan lalaki tagababang dito hindi. Wala. Mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anyag kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata. No ubing kin napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mo. Didak man pasablugan, tata. Hamban, talaga nagpintas ka adeng. Aywan, already ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No korsonadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na.
Anya? Ang no kaya nak, libre ka na yun na, hindi pa nagnaid mo, di balay ka. Sigurado ka? Wan, wanya, kaya nak, adeng. Agad mo na. Sayang tilibre nga habang ko. Ha? Oo, klaim pagaraw. Adamot gayang panagustom kanyak, Emma. Ano, kaslak na sumay tayab, itinakaro aragsak ka. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't Agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan da iti tunggal maysa. Nay, anyal kukuha mo iti abay tiri daw ni Emma, sigati na. Ha? Ay agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo pagpaanginan, dito pa'y bataw, tiri daw ni Emma. Ikatagtaon na ito tugaw di tao. Ha? Ay sigud mait nga datugaw di tao, apag istambayan mi aborders mo. Yakar kong na tatugaw. Alala, tumatdir ka. Di batog tiri daw ti silid mo, ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, bagkatan ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Kaila paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya, apay, ada paborito na ay aborder na. Ada, day napintas abalasang aborder na. Angam nusak alakayan, kan tayo abambakit aborder na, di napagan anaw. Anya, Kurso na adalan sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakar kalangan iti pagnaadan, Emma. Umay ka ni silid kaw. Uray ta nalawa di silid kaw. Ay, saan Anyalat sa undag iti tataon nga. Ikat lang niya kuma. Sana bali ata agayan ayat tamutay. Diyak kaya't amaamuan da, Inso. Sigurado panunutan da arupat kwartaak. Sigurado nga ibagada aga puta sikat aking balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang nakadata. Kinapatag akin inayat ta. Basta dituyak lata kwarto kon, Inso. Ilimod ta pailaang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta, anya. Ibain naksamat ano biyong. Sana kasta. Maawatan na kumamot, Inso. Diyak namin kaya't apagpiyestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kaya't ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, at nobya ka. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder ka. Aniya? At danton napintas nga ipagmamanan. Ikasar kun to na jay. Hanggang saan pa nga ita? Ay, naimbag man ta kinayak nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre ore lakayan ko ikabsat mao. Napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Kat pagabangang pay. Saan na? Limbrin ti abang na. Tanobyak kat nga ruday. Ang amnay, di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga ado manon ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Ado nga men tinaapal at tao. Nakman, umayak man. Tao po. Nay, ang tao. Ha? Nagpintas mo't babae. Sino ka tatay ta? Anya day adeng. Naimbag nga orasyon, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ha? Ay, wala adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napundumot kan. Kwa gayam.
pumanaw gaya man tayo may sa border ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalin ka ang pa-reserve. Una, sige, i-reserve ko para kin ka. Kun ibatim ti CP number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka, no nakapanawan ti may sa border ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay. Ay kat makaamu ka lang ka, aday. Apay nga, papanawan na kong insaw. Agbaybayad ak mo iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal yang agbaybayad. Ilinubit ko nga may, hindi kwarto nga ayan mo, tinaw. Alawaag. Apay adakas ta. Ag renubit ka, may sala kwartaw. Unag nga raw, nga irenubit ti kwartaw nga abangam, ta akin igit na jay. Anyan. Ikanak nga rin, iti makabunan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabali pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan. Umdasan, di talong aldaw pawayway mau. Basta intun umay alawas, masapul ang mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na parinubay. Patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Uwan nga rin, sapay ng rigat tagsapul iti pagabangan. Anda tayo nakitak apapaabangan na nitak Aruba. Nagninamag. Apartment ngamin. Ay talaga anang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaid ka pala ijay balay Ano sampay lati maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Kaya tagyaman ako na ay kabagis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakalaeng. Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaeng. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga agaw, awan iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak? Balo. Kakasta lang, tiyaw awatag nga agabang iti balay ka. Kasta ka di? Ay, single lakpay tata. Nasayat nga raw. Manugtawan maun. 23 tata. Ubing kapay talaga. Anya trabaho nga ay. Waitress iti may sa restaurant tata. Kasta ya. Alaga na. Panawan kan dito. Tapno may simpamon na iti gamit mo, wan. Tata. Ay, wan. Anya tayo tinagan mo? Carol tata. San lagaya marupam tinapintas. Pati pa tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na yung nga insok. Minaysaan rak. Kung na nga iparinobet na di balay na, isa pinapanaw nak. Yung saan mo't gayam? Ang damot gayam pinagnaun na sa bali a border. Ay, wan garud Naamwak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen day border na. Wan nga raw. Sigurado, arman naman ang dayay. Tilay bagbagam matinong. Kadagpay sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanin na. Anya, ay katawan matkit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibiyangan tayo ditan, kabagis. Inakagtrabaho ni Inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Aywan kaya man ya. Antoy, Emma. Good for 1 week later, wan? Ay, agyaman nak Inso ha. Aywan, ingkanto alaan jibado maan nagsukatam ije siled ko. Lukatam tunatan je siled ko. Jak masangot aglaba. Iso ang laba amton anya. Wan,
Indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata, day off ko. Iso nga aglabaak man. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaam. Kan uray indapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ha? Ala! Kababain mo, tata. Ay, di kag babain. Talaga kasto ikaw. Na para burak ka na iti border ka. Agyaman nakmarud ano kasta, tata. Amam ading, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun, tata. Mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amam Carol, no kaya tinak, di mon problemahan ti paghabang mo. Ha? Anyat kaya Diyos awan, tata? Agayatak ngamin ken ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O anya, kayat mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madanagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikreto talaan. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mo. Lakayak kat nga rudan. Kwa? Una. Sige. Sikati makaamo, tata. Basta sekreto tangarod tata. Insaw, ape ang naggapu ka dita silentimay sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Kwa? Awan? Nagsarsarita kami laeng manang. Nay, kita ang mga kabagais, saan samot lamay may sa tinubyam kadagiti border mo. Ang mga nupatitay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo. Ha? Ay, saan ba ta? Iti anya agapaw. Nagijila kalaslas bangan na tinobyak, manang. Ha? Kaya't mo asawan, dua da anubyam. Ay, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga ron kanyak. Aniya. Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita bambanag. Diya mo ano, anya tada kanyak. Pag-iinagawan dakmat nag tinagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam, kabagis. Ay, apay ngaya kasta, nubiyam mat amin a border mound. May salang, ha? Di mo paggigidanan nida, tamangan numadaksan ka. Saan? Anya ko man ti pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ita amanang. Manang, umutang ak man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa tinubyam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangat. Adayamot kasta. Nang, pautangan nakitayin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak daw nagbayad di balo a border kao. Ay, diya ka mo kang kainsaw. Laklakayan ka dagpampanunot. Naulaw ka na talaga. Emma, Carol, apay nga. Pastrakanda kami tagririn nisot tayo inso. Ha? Awanan ka itibain, inso. Ulbud ka alak-lakayan. Ajat ibagbagayo adwa. Ala, sumrak kayo man pa. Amang ano na makakita kan, makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Ikaw, sardingan takman na kamkabilang. Agruam kayo na. Api-api naggidanda kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumumbat ka. Ano ko, nanay. Kunam asyak
lang tinobyam, ngam dua kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. Kwa. Asino talaga ti ay ayatam kada kami? Asino ti Pilliam, Inso? Jack, wino ni Carol. Kwa. Tangay ni Emma ti imo na anobyak. Isurti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma, luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan. Diyan makagas. Sino ti Pilliam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarudan Carol. Si katipilyag. Di mo nga pandagan titingad ko. Abingay! Katsak mati mo na pinili, Minso! Pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Anay ka, anay. Napusin sa singipan ka. Apa pinasubsuban nakbatan, Emma. Talaga luguban ka no, sana siyak tipilya, Minso. Siyak tipilya, wano ni Carol. Awanan sa pilyag ka na kayo. Pumanaw kayo na sa balay ka. Kalpasan ti amin, kasta lang ti kalakanakan ka ti bang papanaw kada kami? Ha? Sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang, taidarum ka iti rape. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito, Inso. Ibagak aginundawayan na. Anya? Jaka mo ngam naturadak mat ti kunak ngam no apayak kinabutan ko dagiti dua a borders ko iti daydagon daway. Awan nga rod tinaramidak, iso ang nagnadalatan iti balay ko iti libre. Ngam iti nakiasawa dan pimanaw damatlaan kat kalpasan day dia pasamak na amiris ko ti bidot ko, ti panagdarasudos ko. Ngam kit di nagadalak day dia pagtang kat jakon inulit ti naramid ko. Alakastan, tigayam mo, Inso. Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama, to gayam yon, Jenna Almoite. Thank you, manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.